Pokajan Police Station ang kang lakhijan dimro lang solong inuna bangphu chekok thadet pusi birta longdun. Birta kilongdun ating kin lakhijan dimro lang solong kedo inut pinso sanjay selek sala arta ningkaning koira kethom amethang chekok thadet pusi police atum pachini. Pokajan Police atum adiman palisi kititanga bangar pum endam si niphai kebar ni adap ansi diphu postmortem aphan ponji pusi pachini pon. Sanjay selek sala kupia posi kachekok thalone non akoke alam klar dak chini pon pilang lapena hema sora tumpenta than pa chini thek thelang postmortem ang thek kelong aphi ansi chini pon po halapu pinang cherok doga tumpen pinang anjer kiding penlo bokajan taisi sub division apotsi angkang theta napotsi postmortem aphana kisung dokok tuti asi bokajan along prabjin pen isi postmortem aphana warsa pi ponasonte mesenji puta pachini Kalipure dipuan si Ciponang kok titi lata apora tengpen paceton dun thek thek pute arni sian ing hongnang kok titi puta pacini pontu. Bokajan pen ananterang Karbianglong live.